O projektu. Ova izložba se zasniva na dve premise. S jedne strane, da demonstrira standarde, to jest potrebna prilagođavanja prostora i načine izlaganja za sve, a s druge, da prikaže inovativnu kolekciju umetničkih dela škole Milan Petrović. Obe premise korespondiraju sa različitošću koja je i dalje nevidljiva za glavne društvene i umetničke tokove. Cilj izložbe je senzibilisanje svih članova društva kroz edukaciju o različitosti. Posetioci izložbe mogu sebi postaviti pitanje zašto su umetnička dela postavljena baš na ovaj način i čemu služe pomoćna sredstva i tehnologije primenjene u ovoj postavci. Najjednostavniji odgovor je da se do punog doživljaja umetničkog dela može stići različitim putevima, to jest čulima. Cilj korišćenja pomoćnih tehnologija na ovoj izložbi je postizanje lične slobode svakog posetioca od ulaska u izložbeni prostor do punog doživljaja umetničkog dela, autonomno i samostalno.